Pinya berta nang paklang pon pe prang kardong karbi ang long. Tiken news kala arada tumaphan nili berta than bang phi rupchili kro pipensi a berta nang paklang pon po. Pini pherang ke pen ang palle berta arjupon pe mesna. Karbi Artist Forum Nili Province pen Karbi Anglong Singing Superstar along Nili pen Lun Kilun Dun Mega Audition ang dengke haya tumaphan Karchupon. Karbi Anglong Singing Superstar Season 4 along Nili pen Kilun Dun Atum Theater Round Kile Dun Atumaphan Karchupon. Labang so aja make pachun ponjia phan ake hai jiten rongpi mai phu pensi mai chari pon. Lapen mai ke pha alam the kolom sing teron pensi lap the jai pon. Adun thu Nili pen Karbi Anglong Singing Superstar along Mega Audition along kachapate dun pen non theater round along Kile Dun Atumaphan man ke do Karbia poho pen archupon si aning kirung dun lapen aning ka pathe dun alam the KF Nili Province Bidisar boson rong par pensi lam the jai pon. Non theater round along Nili pen Kile Dun Atumabang phu bang phiamen Chandan Teron Apomen Led Riso Teron Birsing Singnar Apomen Harthang Singnar Sonjit Lekthe Elvin Teron Apomen Horen Teron Basa Piterang Pi Apomen Sing Terang Birdika Rongphar Pi Apomen Boson Rongphar Chuki hola pen Philip Tiso Tike News Along dito Artist Forum sing lo das tamin nitum nilip along tami sia branch Karbi Artist Forum nilip province pusilitum sing pon lo ceklo yonrai beng ni sedalang committee la songbong penstame nilitum kamatha pon mekelalo dak nili bahawara long papihu badim la pen inglong dim stame atalen mokhadu lun kilun nat punon ke kanan nat punon ke soy kerera nat punon la pen hirjir nat punon ke toke lang nat punon jola sona talendo la senitum Artist Forum man mangalalo lason kethe ka tumhan mangke anso se ang song kirung pon la pen ningi parung pon la pelong tumhan ningi pethe pon bagan tum non chot lage klem pon jika lelo ke bayang jilang arnis tamiletum klem pon po sil tumlong non mat nilip phan nong megewan pigalalo joy soning ti pongdong di tokulang sopen alang le cricketers tame tum nilip pensi klang pon lo silagay tumpan chihok mimi ang teglo si nili putot arnam long hirjumi hang pel lang tumpan best wishes pidin pen lam thi semelan ton ko jaro to nang limen so ne ho limen chong dong teron nang li tabang so lun kilun komento ni kan nang li lason kachari dun pangsing nili lun kilun kapangsing tu ke penangan ning kan son dolo nili ha penangan hut pen sita me lun kilun phan bang ke nili ning hang pi ya lo la penang li la lun kilun je phan tonic sol fa penang farda nang li musical class pi ni tanang li ala sona sekki ke anun taddu manang nili la hai ave atheda militum non la nili area la pen poila mati area bang ke daking long area lo la pen lai hoi ason ason ka chali je phan music chali je phan dak bang ki sumdo la so ko si nili tame thang ka chali la hai bang ke videl lo teme thang bor even si la pulon son si lun pon bo nang li la lun kilun ko so lun pen nang li ning ke dok nai lo mane nang li ning ting sam ne lun panang bong nili lun panang bong ke la prang barim tum la pam sinkro alun sitamin nili dok pe ka prang ahut nili penangan hus sitamin la jakwe ko alun sitamin nili la ke seri siwang ke nili bithang pensi by heart ning do lab lo so hut pensi lami san nona bang ke la India film tum sitame non akimi tum bang ke nili lan chali dunde sitame la abarin la kumar sanwa lun ta ho la puson la pen suin ga malun ta ho la ya bang ke nili masap sup lo si chari dun bom lo ke thek pik la pogeli sita tenang li hola dak kichipati dun hun alun nang li line lun bonjima oh जीता था जिसके लिए मरता था Manisha rong PPMA ke pas aputhak ahe masor mondoli pen arnama hirjume ke hangpi Manisha rong PP ke nursery ke AG school si kidun cheng Daithar government ME school Langklang Wong high school lapen Difu government college si kidun lapenon MA ang deng bangke Assam University Difu campus along pensi MA second ang deng chipaon dun lo
lasi manisha rong pipi ke lothan bang mate teacher se ke klem jisianing ke hang pusi chethan pon lapen puthot manisha rong pipi rat han pachini kangtung ke Karbi anglong angkang aphana ke than mate chingri ke elitum Karbi tum ansusi paprang donang jilang lapen education abang ke ansusi paprang donang jiphansi bor inang pusi chethan pon manisha rong pipi apro projen rong pipen kaning je pon ke nilu supi ason thak thak MA ke pas ke deitor area do onang jilang puta ning je pon lapenili supi aphan ke higher secondary hut ansi mobile phone ki pi puta nang than pon lapenili supi lapu an lidunji punili chini ne lasi mekri da jang ring lo phrang ke thengno ta ningje thek thede lo pura chethan pon lapen ke lapu duarbaguri KSU head branch ahem phanga tum phana choro par pick anlo athema deitor area ke lapuson MA ke pas ke jum pick anlang pusi duarbaguri KSU advisor amoron terang pe ningje pon lapen putho duarbaguri KSU head branch secretary gotom terang pe ningje pon nilike ningje thai mase avelo kachurupa jirjita ning arong ong mat pusi ningje pon lapen klardak man kachini jephan MA ke pasabang pi manisha rong pipi penle arjulona kajiranga pe rishaning ti TK News lo pute as a director as a Karbi anglong la tat karilo ito masang asam akan angkan kilos kami labang suan dengan lidun po bisili din 2022 luar bogri ang campaign si long megeban at puli to manjiro lo mateli to mamuso lo manisha rong pipi lang anthropology department ben si labang suan ginang pas lo so कि पासपोर्ट है दिन तो so से चेरो नहीं मा चेरो का जेर वाला के गिलम थे सिलों थे चेरो वो किस समय ये थेलम कुदुम किंतु अलग लेकाय लोग मते नॉन की बांगी लगानी समय अलग लेला सोंसी नो मेवन बेरसो लगन सोंसी डॉग लगा मोदा नॉन अलग लीगे ये के पास चेंग एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में के पास चेंग बोले लखा दे समय बस नॉन की बांगी लगा वे नी तुम पास समय alang li ning ke pen ke charli aning hang do mate so department ko mane bang ki jongsi ke charli bang dolo pula dan te alang li stame ke tham ke pare bol ko kusi ni tum ning khelo la pen adun thu ke lalo nona per thi ke bisarlam ni tum ani om chuk lo te chithi jeng ke do te sita chithi jeng ke do pele ni tum life ki ke chithi da mani la son thalo per thelong ke थैंकी लांगरोय लांगजें जोंसी अबे प्लुते labang so pir thegi birde ji lasom tha sinona pir thilong bangke tok lang abe plote lage isi dead body kiti tangar kum so simande ji lasi tok lang amuke la pu amsi aja kongkang tang nona pir thegi tok lang lo se abe plote ini tum kar be khai ki ke pa phi jot kali vir se birde ji la ponang deng si dolo apo se nona son son nong me ke wan la gele tum choro rel e la pen la ke mi parpi galam lo la pele tum kado vistame hokor ki pidun ji phansi nili pidi la bangso firang ke mai long pe kar biang long ara constantly message pin dai thor non ke chingthur pilo dwar bangri ang kan pen mate dwar bangri homestay ang mong pen jongji si ang kan area wise pe landam pulutan te pidi baguri do kohora do dolamora do romongkha do dai thor dai silo la kado we parum pe pen landam pulutan te kaching thura muke dai thor hilo ke ong dai la pen ke charli amustame dak higher secondary do college humni do la pen ke high school do ME school do dak school college ke available la si la dak ke charli awai sar abar sa ke meet pick la si la ba so school college lo mali tu kim nak ne det nangi la pe la bangso college pathi thireji la bangso school pathi thireji pulutan ke la ke ladakh ara tum mate dai thor ara tum si jasse meda bangke dak si charli nampo labenke dak Dilai Police Station angkang durmi ani kang sampor phai trok apor malom Dilai Police atum amithang asai kai keson keton kelang kedo pon bomahut ihum I-20 agari registration number AS01AR2221 along ka khuruk donahut ke ongdung rakia hormu kelong pon laso hormu kelong pon ahut kapatu joy yaba tablets pusi pangthek pon lo lapen kelong pon aphai musuri inquire sir kebra phadoner kep amu long pon lo Hithia long ador kuti hinian bag doji pusi police atum pen pachini pon kelong pon aphai alin lin thom labang so agari manipur pen si kewang lapen guwahati ansi kepaleji pusi chikobir pon
La Sualong MD Kamal Hussein, MD Rakibul Hussein lapen Sagir Ahmed bang ke thom ke ponvek abang photum rai kom sai khiarideng chingnanglo. News report TK News.